Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ертелі кеч 8 нәрседен пана тілейтілі. Пайғамбарымыз қайсы нәрседен пана тілесе, ал адамға зиян береді, жамандық алып келеді. Адамдың жашосын бұзат ал. Қайсынысы Аллахумма инни ауду бика минан хам вал хузн вал аз вал касал вал жубни вал бухл ва далаат ад-дайн ва галабат ар-rijal. Ya Allah, қайғы қыжалатшылықтан сақта, алсыздық, аджз ва касл, жалқаулықтан сақта, алсыздықтан, жалқаулықтан сақта, сараңдықтан, қорқоқтықтан сақта, қарызға уатқандан жана қар, мындайша айтқанда залымдардың қарынан сақта депчи. Шу нерсе бізге әрбіріміз ертеменен де Алладан сұрап тұрышымыз керек. Я Алла, мені жалқаулықтан сақта, сараңдықтан сақта, қорқоқтықтан сақта, қайғыдан сақта, қыжалатшылықтан сақта. Бұны себептегенде қайғы жалатшылық та Алладан келе, бардық Алладан. Бұны ордам не берсін де Алла Тағала? Батырлық берсін, тырышчақтық, менеткештік берсін, әрекетшілдік берсін, көңілі ашықтық берсін, маңайы жарықтық берсін Алла Тағала. Қарызға батырбай, альхамдулилля, залымдардың зұлымдығынан, қарынан сақтасын деген. Өткенгі сабақта ла илаха иллалла сөзі ең ұлы сөз, birinci canı akırkı söz. Şu la ilahe illallah'ın hurmatına alam jaralgan. Bardıq paygambarlar жіберілген. Bardıq asmandan kitaplar düşkön. Şu la ilahe illallah'ın hurmatı üçün. La ilahe illallah. Bardıq adam atadan tartıp Muhammed Aleyhisselam'a gelген paygambarlar bardıq la ilahe illallah'a davet bergen. Biri başka iş kılgan emez. Birinci jana akırkı sözü la ilahe illallah olgan. Adam atamız Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam bar kim? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Ya Yuhannas qulu la ilahe illallah tuflihu. Ey adamlar, aytqıla la ilahe illallah deb. Baxtılı olasınlar de. Baxtılı olasınlar. Dünya ahiretin baxtısızlığından kutulasınlar. İyigilikке жетесіңер. Dünyada dağı, ahirette dağı. Бұл alamdın canı. Adamdın denesinde can var, oşun için meşitke geldik. Ne atağız? Oşun için oğu atağız. Oşun için düşünü atağız. Oşun için birimizi qarab atağız. Denemizde can var eken kıymılda atağız. Deneden can çıksa ne olur? Kayağa meşitke gelesin. Elbette özün gelmeyse bir alıp geledi seni. Tura. Denede can var. Biz paydalıyız, kıymıl hareketteyiz. Alamda la ilahe illallah var, alamdın canı var. Kıymıl hareket. Alamda la ilahe illallah çıktı mı? Püttü. Oşol gün, oşol zamat alam talqananat. Jaraksızlık болады. Qanday adam denesinden çıkkanda can. Adam уже jaraksız. Bunun gereği yok уже. Hiç kim gereği емес. Padişah olsa elge gereği емес. El olsa padişah gereği емес. Ata olsa balaga, bala olsa ataga. Güyesi olsa ayalına, ayal olsa güyesine уже gerek емес bu. Bir ele жерге gerek, kabristan degen attı жерге gerek. Aşağı жерге alып barып koyup. Demek la ilahe illallah bu alamdın canı. Peygamberimiz aytkan, kıyamet bolboyt degen, korkpaylık oğla. Alam talqalanbayt. İde şamsı kuvirat bilesiz mi kıyamet bolganda qanday bolat? Allah çağıltırıp berip atat, aytıp. Kur'an'da, kıyamatта. Buna gün uşunça nuru menen, jarığı menen
нурсуз болуп калат да. Капкара, оролгон мындай чыгып калат. Да шамсу кувират, ва идан нужумун кадарат. Жылдыздар бар. Күндөн чоң жылдыздар бар. Талкаланат дейт, талкаланат. Ошолор талкаланып чөт. Не деген ана? Ва идал бихару фуджират, суджират деп келет. Океандар өрттөлөт. Азыр биз жыгаштын өрттөнгөнүн көргөнбүз. Азыр биз газдын, лаванын, көмүрдүн күйгөнүн көрүп келатабыз. Бирок пока суунун күйгөнүн көрө элекпиз азыр. Куранда Алла Таала айтат, кыямат болгондо бихар, океан, деңиздер өрттөлөт деп атат. Элестетип көр, суу өрттөсө башка эмнеси калат ана? Мына тоо, бекем тоолор. Ва идал джибалу суйират. Охо. Бул тоолор бар го, канча бекем бул? Бирөө жылдыр алабы? Мына Ала тоону жылдыр көрүлөчү, бир нар жака бир сантиметр, 1 метр. Төө ашыны нар жылдыр көрчү бир. Кыямат болгондо буларын калкып калат. Булуттай болуп калат. Марра сахаб. Жөнөмтү жүрүп калат. Талкаланып кетет бул. Кыскасы мен башка жака өтүп кетпейм, мейли азыркы биздин мазмун кыямат боюнча меселе. Айта турган сөзүбүз кыямат. Ла илаха иллаллах аламдын жаны. Ла илаха иллаллах аламдын руху. Пайгамбарыбыздан сурады, мата саа, кыямат күн качан? Пайгамбардан сурап турушат эле сахабалар. Пайгамбарыбыз белгилерин айтып турат эле, тияк бияк. Пайгамбар бир хадисет, ла тaqуму саа хатта юқал фил ард Аллах, Аллах, ва фи риваятин ла илаха иллаллах. Алла деген киши дүйнөдө болсо, ла илаха иллаллах деп айткан киши дүйнөдө болсо, кыямат болбойт деп. Ошентип айткан киши эле болсо бир. Ошонун ла илаха иллаллах деп айткан берекесинен күн чыгат. Жамгыр жайт. İnsanlarga, жиндерге, капырларга дегеним да, айвандарга, канаттуулардын барына ырыскы берип турат. Ошо ла илаха иллаллах деген айткан кишинин берекесинен Алла Таала аламды жүргүзүп турат. Ошол акыркы айткан киши өлдүбү, алам талканат. Демек ла илаха иллаллахнын өтө көп аттары бар. Ошонун аттарынын бүгүн 6-чысы калимату таква. Өткөнкү сабакта айтканбыз. Bunun bir adı kalimatü şahada. Yani kavl-i sabit dedik. Kalimatü tayyiba dedik. Bu açığına etkileniriz. Ya. Buna ki. Andan keyin. Yani kalimatü tayyiba. Keyin kalimatü baqiya dedik. Kalimatü tevhid de aytat. Tevhid. Kalimatü iman bu. Kalimatü tevhid. Hiye kalimatü takva. Şu la ilahe illallah'ını takva kelimesi de koyar. Negizi tuğan iki nerseni unutmayla. Bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah var o. Bu marifat kelimesi, abdiyat kelimesi. Kanı düşünüyoruz. Marifat degen Allah'ını tanıy turgan kelime uşul. Allah'a kulçulduk kıla turgan kelime uşul. Bu kelime Allah'ını tanıy turgan da kelime. Tanıta turgan. İkincisi Allah'a kulçulduk kılıp Allah Subhanahu ve Teala'ga baş eğip ibadet kıla turgan kelime. Kelimatu takva deydi. Kur'an'da Allah Teala aytkan bunu. Bunday degen. Ba'da auzu billahi mineşşeytanirracim. فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. Buna söz var. كَلِمَةَ التَّقْوَى. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. İmam Tirmizi, İbn Cerir, Bayhaqi, Ubay ibn Ka'b razıyallahu anhudan rivayet keltiret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünde Peygamberimiz Allah Teala'nın Kur'an'daki
Ve alzamahum kelimat takva деген ne degende? La ilahe illallah деген. Allah Taala Kur'an'da aytadi. Allah Taala özünün elçisi Peygamber Muhammed Aleyhisselam'a jana mu'minlarga özgöçü beypildik düşürdü. Sakina. Jana alardı kelimat takva la ilahe illallah'a bekemdedi deydi. Alzamahum kelimat takva. Jana alar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jana sahabalar uşul kalima la ilahe illallah'a akıl ule kanu ahakka biha. Müslümanlar uşu sözge akıl urak. Jana ahli uşuga iyi layıktı uşu Müslümanlar özü. Allah Teala her bir neseni bilüçü dip. Demek Tirmizi'de rivayetinde kelimat takva degen emne degende aytılınıp atat kelimat takva bu la ilahe illallah. İmam Ahmad Humran Mevla Osman razıyallahu anh'ın kulu Humran degenden rivayet geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bunday dep aytkan nuqqamın deydi. İnni la a'lamu kelimeten la yaquluha abdun haqqan min qalbihi illa harramahullahu alan nar. Men şunday bir sözdü bilem, qaysı bir pende çın jüröktön anı hakikat dep bilip ayta turgan bolsa, Allah anı dozoktun otundan söz saktayt degen. Aga dozoktun otun Allah aram kılat degen. Umar ibn Hattab aytat, ana uhaddisukum ma hiya. Men sizlerge bayan kılıp bereyin, al emne ekenin. Kalimatul ihlas allati alzamaha Allahu Teala Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabahu. Bu kalimat takva degeni ihlas kelimesi Allah Peygamberimizga jana anın sahabalarına bunu bekem ilzam kılgan. Bergen bularga şunday bekem degen. Ve hiye kalimatut takva deydi. Bu kalimat takva Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün avası Abu Talib'ga ölüm uçurunda aytkan. Abu Talib Peygamberimizni bağıp çoğaytkan kişi. Hazret Ali razıyallahu anh'ın atası. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün atasını görgön emes. Enenin karnında özünün atasının аты Abdullah dünyadan ötüp ketken. Ene boyunda, Amine öz boyunda kezinde. Törölgönden keyin enemiz bağıp çoğ atası Abdülmuttalip'tin karamağında çoğaygan. Abdülmuttalip bul dağı 8-9 yaşında dünyadan ötüp ketkenden keyin özünün atasının bir tuğanı Abu Talib avası oşonun gözömölünde olgan. Şontip Peygamberimiz üylөнгөнүп, nары çoğayıp, жетелеп, kıskası aytkanda Kur'an ayatları düşüp, oşontip turgучакты bardığı şu Abu Talib'tin gözömölünde olgan. Abu Talib atasının bir tuğanı. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga ayabay jardam berip, koldo көрсөткөнү менен imanга kelgen emes. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kança jakşı göröt ele, kança aytat ele. Akırında ölüm uçurunda, ölüm töşөгүндө da aytты Abu Talib'ke. Ava, bir aytıp koyunuz şu sözdü. Ertegi Allah'ın aldında men sizi şafaat kılam, kutkaram. Şu sözün berekesini. Çok. Taqdırındağı yok degen. Buyurvadı. Oşol kalima mınake. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimize sahabalarga bergeni. Milletlendirgeni. Kalimat takva dep. İbn Abbas razıyallahu anhuma aytat, emne üçün kalimat takva dep aytat dese, her bir nersenin fundamenti takvalıkta. Bu la ilahe illallah bardık takvanın fundamenti uşul. Uşundan anan bu taktayıp bardık jalbıraktap mömölөгөнү takvalıktın maratip. Takvanın da martabaları var. En birinci negizgi takvanın martabası altıgandar şirkten saktanu. Andan keyin çoğ günölörden saktanu. Andan keyin kichine günölörden saktanu. Andan keyin
Кайсынысы жакшы, кайсынысы жакшыраак болсо, жакшыраагын аткаруу. Ушинтип такванын маратиптери кетет, мартабалары. Демек адам баласы эң биринчи ширктен сактанат. Анан чоң күнөөлөр, кайсы чоң күнөөлөр бар, аны билип алышыбыз керек дагы, андан сактанайын. Анан кичине күнөөлөрдөн сактанайын. Ушул бардык азыркы такванын даражаларынын эң түбү башы, фундаменти ла илаха иллаллах. Жүрөктүн таквалыгы, дене мүчөлөрүнүн таквалыгы, тилдин таквалыгы, ушунун бардыгы ла илаха иллаллахдан чыгат. Ким ошон үчүн ушул чын жүрөктөн айткан болсо, дозоктон кутулат деп атпайбызбы? Бул калима ла илаха иллаллахнын 7-чи аты калиматул ихлас. Ихлас калимасы. Абу Дауд, Ибн Хиббан, рахимахумуллах, булар Абдурахман ибн Абза деген сахабадан риваят келтирет. Ал атасынан айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таң атканда мындай деп айтат эле: "Асбахна аля фитратил ислам ва аля калиматил ихлас ва аля дини набийна Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ва аля миллати абина Ибрахима ханифа ва ма кана минал мушрикин." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таң атканда ушу дуаны окуйт эле. Биз дагы жаттап алайлы. Пайгамбарыбыздын артынан ээрчип, пайгамбарыбызды жакшы көрүп, ушу дуаны окуйлу. Ушу дуанын сообун алабыз. Bunun duanın kasiyetini alabız, nurunu alabız, paydasını alabız. Asbahna ala fitratil İslam. Fitratil İslam da men taң attırdım. Fitra dep koyat. Fitra деген эмне десе, алымдарыбыздын ортосунда көптөгөн маанилерди камтыган сөз болду. Жаралуу, табияты, ислам. Ошондой эле исламды кабыл алууга жөндөмдүүлүк. Хадисте келет го. Куллу маулуд юлат алал фитра. Ар бир бала фитратта туулат дегени. Алла Таала негизи түпкү жаралуусу адам перзент туулганда бул мусулман болуп туулбайт, же кафир болуп туулбайт. Мусулман иман менен кафирдан дагы эч кандай тиешеси жок, ортодо болуп деп. Бирок угуп алыңыз. Бунда фитратта Алла Таала ар бир пендесин жаратканда акыйкатты кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн койгон. Акыйкатты кабыл алуу, исламды кабыл алуу жөндөмдүүлүгү ар бир пендеге Алла Таала буну берген. Кийин аны чөйрө менен, ата-энеси жөөт болсо барып жок кылган. Жөөт кылып алды. Ата-энеси христиан болсо барып туруп, ошол исламды кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн жок кылып туруп, христиан кылып салды. Чөйрө. Кайсы? Мажуси деп коет, отпарас, бутпарас болсо ошондой кылып калат. Буну фитрат деп коет туган. Мейли. Азыркы сөздө пайгамбарыбыз эмне деп атат? Асбахна аля фитратил ислам. Ана. Мен таң аттырдым исламдын фитратында. Ана. Керемет. Ва аля калиматил ихлас. Ихлас сөзүндө. Ихлас сөзү кайсы экен? Калиматул ихлас деген ла илаха иллаллах. Ва аля дини набийина Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дининде таң аттырдым мен. Ва аля миллати абина Ибрахима ханифа ва ма кана минал мушрикин. Жана Ибрахим пайгамбардын миллатинде ал киши мушрик эмес эле, ширк келтирген. Ханиф мындайча айтканда түз жолдон оогон, мейил болгон, кыйшайган эмес эле, түп-түз бекем ханиф эле. Ошого миллатинде деп. Фитратул ислам, калиматул ихлас, пайгамбарыбыздын дини, миллати Ибрахим, ошо таң аттырдым деген дуа. Абу Даудда да келет, мынаке, Ибн Хиббанда да келет, мынаке. Ошон үчүн иншалла бул дуаларды биздин жашообузга киргизели. Не кылайлы? Жашообуздун бир вазифасы болсун. Вазифа деген жашообуздан бир
үлүш берейли. 24 saat жашооңуздан ушуну айтканга 10 секундун бериңиз. Канча секунд? 10 секунд. Кыйын эмеспи? 10 секунд берсеңиз. Иштек болбойбу? أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. 10 sekund. İbn Umar radıyallahu anhuma aytat: Subhanallah hiye salatul halayik velhamdülillah kelimatul şükür ve la ilahe illallah kelimatul ihlas. Vallahu akbar temle'u ma bayne semai vel ard ve idâ kâlel abd la havle ve la kuvvete illa billah kâle Allah Teala aslama ve isteslama. Ravahu Razin. Bismillah. İbn Umar radıyallahu anhum aytat tuğanlar, Subhanallah, bu ne kendisi? Hiya salatul halayik, bardık mahluktun namazı bu. Olsa salat degende duası. Bardık mahluk, asman deysizbi, cer deysizbi, beyiş deysizbi, dozok deysizbi, perişte deysizbi, gün deysizbi, ay deysizbi, cıldız deysizbi, planetalar deysizbi, kanatlılar deysizbi, cırtқыштар deysizbi, balıklar deysizbi, qanday gana mahluk bolbosun, oşonun zikiri Subhanallah. Zikir kılatlardım bardığı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala'nın ayeti var. İşte bunlar bardığı Allah Teala'nın ayıptan taza ekeni, aru ekeni bayandaydı. Hep tesbih deydi. Velhamdülillah olsa kelimatı şükür. Şükür keliması qandayken, şükür sözü qanday? Elhamdülillah. Şunun için tuğanlar, bizim tilimizden daima elhamdülillah degen söz çıksın. Kelimatı şükür, şükür sözü çıksın. Allah Teala'ga şükür kılgandın. Anın jolu, sözü elhamdülillah. Biz adamlara biz rahmat aytабыз го. Çay verse rahmat, sıylasa rahmat. Ya, jana başka inşallah көп учурларда rahmat dep aytабыз. Allah'a rahmat aytkanыңыздын sözü jolu elhamdülillah. Dediniz? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir hadiste gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: kim gün batardan aldın, jana gün çıgardan aldın, 100 jolu Subhanallah dese, 100 tönü kurbanlık çalgandın soğuğunu alat deydi. Kança tönü? 100 tönü, bir tön $1000. 100 tönü kurbanlık çalgandın soğuğunu alat. Kim elhamdülillah deyip 100 aytsa, gün batardan burada 100 jol elhamdülillah deyip koyunuz. Gün çıgardan burada 100 jol elhamdülillah deyiniz. 100 attı. Eğer tokumu menen çoğun gazatқа dayardap sadaka kılgan soğun alасыз. Elhamdülillah. Allahu akbar. 100 uydu. Kurbandı kılgan soğun alасыз. Mer miner geleyli ne deydi? Elhamdülillah kelimatü şükür. Tuğanlar elhamdülillah degen söz kelimatü şükür. Şükürdün sözü şuken. Bir nerseni koşa aytayın. Elhamdülillah'ın kotormosu yok. Biz jönlü Allah'a maktub olsun deybiz. Atak bul elhamdülillah'ni bütkül dünyadagi tilden bardığı uşunun manisin aytıp berүүден aciz, alsızlık kılat. Ayta almaydı. Allah Kur'an'da elhamdülillah Rabbil Alamin deyip bizge başlap en birinci sözü şunu üretken. Ondan keyin la ilahe illallah kelimatul ihlas. Mınake. La ilahe illallah'ın atlarını aytып attık ele. 7. atı kelimatul ihlas. La ilahe illallah ihlas sözü. Siz la ilahe illallah dediniz. Bir Allah'a özünüzü tapşırdınız. Bir Allah'a inandınız. Alamның kojoyunu жалгыз Allah'dır. Bir Allah üçün yaşaşım gerek eken, bir Allah üçün жақсы iş kılışım gerek eken dep. İbrahim peygamber aytkanda Allah buyruk bergen.
Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. Aytqın ey İbrahim. Ne dep? Inna salat, elbette menin namazı, menin kurbançılığı, menin yaşoğum, ölümüm bütkül alamın Rabbisi Allah'a taandık. Oşon üçün gana. Yaşayım Allah üçün, can berem Allah üçün. Allah akbar tamlau ma bayna semai vel ard. Bir yerde aytat mınaki Allah akbar degen asman menen жердин ортосун толтурат дейт соопко. Нурга толтурат. Керемет касиетке толтурат. Асман мен жер мен асман ортосундагы боштук, мейкиндик эч ким толтура албайт буну. Эч ким толтура албайт. Будай менен толтура аласызбы? Неме толтура? Жер мен асмандын ортосун. Аллах акбар толтурат ушуну. Аллах акбар деген сөздүн ушунча сооп берет Алла Таалам жер менен асман ортосунда бата турган. Pende la havle ve la kuvvete illa billah dese Allah aytat ekan. Pendem moyun sundu, özün bana tapşırdı deyken. Qaraç, la havle ve la kuvvete illa billah. Şunç tuğanlar uçurdan paydalanıp keteyin. Tilibizde Allah'ın ulu zikirlerini göndüreyle, üreteyle, adattandırtaylı. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar, la havle ve la kuvvete illa billah. Hadislerde bunun paydaları öte көп айтылынған. Öte көп. Tilimizni şu göndürüşümüz gerek. Жүрек нурланат, kabır нурланат, Sırat köpürü nurlanat, ahiret nurlanat. Şeytan alsıraydı. Azgırığı alsıraydı. Жақындай албайды, uzaqtaydı. Bir günü Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu hutba aytıp mınday dedi. Qama fina Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem amu avval. Peygamberimiz birinci yılı bizge bir nasihat aytayın dep turup kaldı. Dep Peygamberimiz de istegendikten fahanaqathu ibra. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu südüye tolkundanıp kestep ketip. Salasa marat 3 yıl uşunday oldu dedi. Sümme kalanan kin aytti deydi. Peygamberimiz mınday deptir. Kala sallallahu aleyhi ve sellem. Ya yuhannas, ey adamlar, sallallahu alel muafat. Fe innehu lem yu'ta ahadun mislel yakin ba'del muafat. Allah Teala'dan afiyet sorağıla. Afiyet sorağıla. Antkeni bekem Allah'a işenimden giyin kele berilgen nerse en ulu bul afiyet bulat. Afiyet degen nerse amandık, sak salamatçılık, denenizge, üybülöңizge, jerinizge, elingizge amandık sorağınız. Gözünüzge amandık sorağınız, kulağınızga amandık sorağınız. Жүрегіңізге, денсаулығыңызға, малыңызға, дүниеңізге, бала-чақаңызға, диніңізге амандық сұраңыз. Сақ саламатшылық сұраңыз. Пайғамбар сұрайды. Аллахумма инна ас'алука афа вал афия фи дуния вал ахира. Аллахумма инна ас'алука афа вал афия фи дини ва дунияя ва ахли ва мали. Үй-бүлеме, бала-чақама, мал-мүлкіме, диниме, я Allah afiyet bер. Қандай бер? Амандық бер. Tapqa mal mülkümü ama amandık ber. Bala çakan var ya Allah uçlarga amandık ber. Görüp atkan gözümü Allahümme afini fi sam'i, Allahümme afini fi basari, kulağıma afiyet ber ya Allah. Amandık ber. Afiyetli alımlarca öte sonun çeşmelep bergen. Afiyet degen ne? Afiyet dep alımlar at-tahallus mineşşerri kullihi ve asbabi deydi. Özü oruslar благополучие de öyle otken. Afiyet ne de otkene? Благополучие. Бірақ бұл деле afiyettin negizgi manisinçe толық түшүндүрүп бере албайт. Мына сөздөн biz толық түшүнсөк болот, алымдарыбыздын чечмелөөсүнөн.
At-tahallus mineş-şerr kulli ve asbab. Bardıq жамандықтан mana qutulu. Afiyat деген ekan. Bardıq жамандықтан qutulu. Ya Allah, menin үй бүлөмдү бардық жамандықтан құтқар, сақта. Mal mülkümdü жамандықтан сақта. Gözümdü жамандықтан сақта. Құлағымды жамандықтан сақта. Dinimdi, dünyömdü. Mal dünya, can dünyömdü. Бардық жамандықтан, жана ошо жамандықтын себептери бар, аспап. Себеп болуп калган. Ошонусунан кошо сакта. Мына афияттын мааниси. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат, имандан кийин, иман, якин, бекем Аллага ишенимден кийин эле эң улуу байлык, баалуулук бул афият. Благополучие. Ошон үчүн иншаллах Аллах субханаху ва тааладан ошо Абу Бакр Сиддик разияллаху анху ушуну айтып, пайгамбарыбыздын хутбасында айтат, пайгамбарыбыз ушинтип айтты: "Я юханнас, саллаллаху аль-муафат." Силер Алла Тааладан афият сурагыла. Fa innahu lam yuta ahad misla al-yaqin ba'da al-muafat. Bir rivayette lan tu'tu şey'en ba'da kalimatul ihlas misla al-muafat. İhlas kalimasından keyin ele sizlerge berilgen eng жақсы нәрсе мынакей афият болот. Sallallahu al-afiya, afiyat suragıla Allah'dan. Ve la ashadda min ar-riba ba'da al-kufr. Kapırlıktan keyin de eng jaman нәрсе şektenүү. Ошон үчүн динибизде шектенбейле. Кайра тирүүлүүдөн шектенбейле. Өлгөндөн кийин кайра тирилем дегенге бекем ишенейле. Ахирет бар, бейиш бар, дозок бар, эсеп китеп бар, тараза бар, сырат көпүрөсү бар, кабырда сурак бар. Шектенбейле. Куранга бекем ишенейле, пайгамбарыбызга бекем ишенейле. Курандын айтканына ишенейле. Şektенген çatak nabrut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de dualarında Allahümme inni audu bike mineşşirk ve şak. Ya Allah meni şirkten sakta, jana şekten sakta. Şektenүүдөн gümön sürüp atasın, şektenip atasın. Yok. Bizdeki bekem işenim meni, yakin meni. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytты, sizlerdi жоқтығын бар қылған Allah, азыр бар қылып, sizlerді жоқ қылып, қайрада бар қылады. Allah'a ешқan қиын емес дейді. İnşallah bu şek dağı жаман оору бұл. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala ne dedi? İnnemal mu'minuna allazina amanu ve cahadu bi amwalihim ve anfusihim fi sabilillahi. İnnemal mu'minuna allazina amanu billahi ve rasulihi thumma lam yartabu ve cahadu bi amwalihim ve anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Çınçıl kim bilesiz mi? Çınığı imandılar. Allah'ın elçisine iman keltirgenden keyin şektenişpeydi. Thumma lam yartabu. Şektenbeydi boldu. Allah ne dedi mi? 100'gө 100. 99'dağı emas, 100'gө 100 işenedi. Peygamberimiz emneni aytты mı? 100'gө 100 işenedi. Summa lam yartabu. Keyin Allah şektenişpeydi. Canı özünün mal canı menen Allah'ın yolunda meynet kılışat. Mına uşu adamlar Allah Taala aytat çınçılдар. Жөнле мен чынмын деп көкөрөккө сого бергениң менен чын боло бербейсиң. Kur'an ayткандай чынсыңбы көрөбүз. Kur'an кимди чын десе, ошол чын. Ulaika humus sadiqun. Allah Taala aytат. Себеп subhanallah. Çöldüktör Araptardын, Beduinler, qalatil a'rabu amanna Peygamberimize gelip aytıştı, biz iman keltirdik dedi. Allah'dan hüküm geldi. Kul. Aytıp koy dedi. Lam tu'minu, sizler iman keltirgen joksыңар. Walakin kulu aslamda. Biz başıydık degile. Walamma yadkhul imanu fi kulubikum. Fakat sizlerin jüröңүргө iman gereği elek deydi Allah Taala. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu lam yalitu minhu shay'a. Eğer sen Allah'a baş iyseňer, Allah'ın elçisine baş iyseňer, sizlerge hiç kanday жақсы işlerinden kemilbeydi.
Lem yelikum şey. Allah Teala kim etmeydi. İnnallahu gafurur rahim. Sadakallahu l'aliyyul azim. Allah Teala geçirimli, rahimdir. Demek Allah aytıştı biz iman keltirdik dep. Allah aytıyor iman keltirgen joksыңар deydi. Biz elhamdülillah iman keltirdik. Alımlar aytışat ya Allah, oşo korkuşubuz керек eken Allah'dançı. Allah duruk sen iman keltirgen joksun dep koysaçı. Men çınçılmın dep atasın. Allah aytıyor sen çınçıl emessin deseçi. Ya bırak Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala aytıp koydu çınçıl kim ekenin. İnnemal mu'minunellezine amanu billahi ve rasulihi. Summa lam yertabu. Şek gümönsiz imandılar, çınığı imandılar. Allah'a, elçisine iman keltirip andan keyin şektenbegender. Andan keyin şektenbegender. Oşo oydan toktop kalgan jok, iman keltirip şektenbey. Jok. Ve cahadu bi amwalihim ve anfusihim fi sabilillah. Allah'ın yolunda mal canı menen mehnat kılganlar. İlimdin yolunda, davattın yolunda, gazattın yolunda, nafsi menen güreşü, düşman menen güreşü. Ulaika humus sadiqun. Mana uşular çınçıllar dedi. Allah'ın aldında çın de uşul eken de. La ilahe illallah. Demek mana ketugandar kapırlıktan keyin eң жаман нерсе шектенүү экен. Wa aleykum bis-sidq. Peygamberimiz aytты, ey çınçıldıkты bekem кармагыла. Tiliңер, амалыңар чын болсын, ниетиңер чын болсын. Fa innahu yahdi ilal bir. Анткени чынчылдык жакшылыкка жолдойт экен. Чынчылдык кайка жолдойт экен? Чынчылдык жакшылыктын эшиктерин ачат. Çınçıldık жақшылықтардың eşiklerini açar. Sizde жақшылыққа жетелейді. Yahdi ilal bir. Wa huma fil janna. Çınçıldık жана жақшылық эко тең дейишти. Demek kim uşu sıfatқа ие болса, çınçıldıkқа, жақшылыққа ал өзү бейишти. Wa iyyakum wal kadib. Жалган сүйлөгөндөн сактангыла деп атат. Fa innahu yahdi ilal fujur. Antkeni жалган сүйлөгөнчө günölördün eşigin açat. Günölörgө жолдойт ал. Кайга жолдойт экен? Жалган günölörgө жолдойт. Сиздин колуңуздан кармап günölөрдүн жолуна салып коет. Wa huma finnar. Бул эко тең. Fujur günö, жалган, кизип эко тең дозокто дейт. Üçüncü tuğanlar, biz hazır öte çoğun sınavının aldığındayız. Çoğun güreştün aldığındayız. Tübölüktü ahiretimizde meselesi. Tübölüktü ahiretimizde meselesi. Şunu siz aytpаңыз, analar aldап атат го, жашап атат го. Нормальный үй салып атышат мындай. Аны караба. Ал сизди алдап койбосун. Ал алдап койбосун сизди. Siz paygambarды караңыз. Paygambarыбызды карап түздөнөйлү. Мен дагы, сиз дагы. Эркек да, аял дагы. Бар paygambarыбызды карап түздөнөйлү. Күйөөсү да paygambarыбызды карап жашасын, аял да paygambarды. Ата-энеси дагы, балдары дагы. Колубуздан келишинче туган. Ушудан калбаңыз. Ана мындай болуп атат, анан тиги мындай болуп атат деп. Жашооңузду деке кетирбең. Шайтан ошо аркылуу сизди алаксытып, ошону эптеп, үзүр кылып сизге айтып, алдайт анан. Насаи шарифте Хаким, Мусадра Хакимде экоонда келет, Аммар ибн Ясир разияллаху анхумадан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям узун дуа кылган экен. Ошол узун дуада калиматул ихлас сураган. Ас'алука калиматул ихлас. Я Алла, мен сенен ихлас сөзүн сурайм. Мааниси эмне? Ла илаха иллаллах. Кеп ошода кетип атат сабагыбыз. Ла илаха иллаллах аттары бар. Макулу? Ошонун бир аты некен? Калиматул таква болду бүгүн. Экинчиси калиматул ихлас болду. Таква деген күнөөдөн сактануу, ихлас деген калыс болуу. Алла Таалага калыс. Эмне гана жакшы иш кылсак, жакшы сөз айтсак,
Халыс Алла үшін қылайлы. Bir. Жалғыз. Шерігі жоқ. Еш нәрсені қошпостан. Мына дуаны қараңыз, не деп отыр? Аллаху акбар. Аллахумма би илмикал гайб ва кудратика алал халq ахини ма алимтал хаят хайран ли ва таваффани ида алимтал вафата хайран ли. Қысқасы, я Алла, сенің ғайыптағы илимиң менен, махлуққа болған құдіретің менен сұранарым. Маңа жашоо берген. Қачанда жашоо мен үшін жақсы болғанын біліп тұрсаң, жашоо берген. Жана менің жанымды алғын. Қачан өлім мен үшін жақсы болғанды біліп тұрсаң. Өзі мұна ол. Дуа мындай да. Uzunрақ дуасы мындай болчу. Аллахумма ва ас'алука хашиятак фил гайб ва шахада. Я Алла, мен сенен қорқуыны сұраймын. Фил гайб ва шахада, ғайыпта дағы, барда дағы. Бұл дегені, бар Алла Тааладан біз жаратқандан Алла Субханаху ва Тааладан хашият, Алладан қорқуыны сұрайлы. Дуа қылайлы, я Алла, маңа хашият бер, өзіңден қорқу бер депчі. Хадистерде келет, я Алла, мен сенен ұшындай қорқу сұраймын, менен күнөнің ортасында тосқолдық қыла тұрған. Тосмо бола тұрған. Ушунча қорқу бер, күнө менен мен ортасында тосмо болсын. Тосып қойсын да. Мені күнөден тоса тұрған қорқу бер маңа. Арам нәрседен тоқтата тұрған қорқу бер маңа. Biz Allah Taala'dan денсаулық сұрап атабыз, өмір сұрап атабыз, перзент сұрап атабыз, бейіш сұрап атабыз, кечирими сұрап атабыз. Ошолордун арасына бирөөнү кошуш керек. Нени? Алладан коркууну сурайлы. Кайердейм? Фил гайби ва шахада. Гайыпта жана шахадат барда. Мен адамдар бар болсын, адамдар жок болсын, эки учурда Алладан коркууну сурайлы. Васалука калиматал ихлас фиррида вал гадаб. Я Алла, ихлас сөзүн сураймын. Разычылыкта дагы, ачууланганда дагы. Я Алла, мен кубанып, разы болгон учурунда дагы ихлас сөзүн сүйлөгөндү сурайм сенен. Ошондой эле ачуум келип аткан учурда дагы ихлас сөзүн сүйлөгөндү сурайм сенен дейт. Калиматул ихлас фиррида вал гадаб. Экөөндө тең. Бизде көбүнчө мындай болуп калат. Көңүл акчы, жакшы, машалла, ихласы, жакшы сөз сүйлөйсүн. Ачууланганда уже баланс кетет, тең салмактуулук кетет, напс аралашат. Башка нерсени сүйлөйбүз да. Аты пайгамбарыбыз бизге үйрөтүп атат силер. Ва ас'алука калиматал ихлас фи рида вал гадаб. Ва ас'алука қасд фил фақр вал гина. Я Алла, кембагалдыкта дагы, байлыкта дагы ортолукту сурайм. Нен сурайм? Ан-қаста таблугу. Силер ортолукту бекем кармагыла максатыңарга жетесиңер. Хойрул умур аусатуха, иштердин эң жакшысы ортосу. Өтө алдыга чыгып кетпе. Өтө артта калып калба. Эл менен ортодо. Орточул жакшы бол. Андан кийин дейт: "Вас'алука наиман ла янфат". Я Алла, мен сенен түгөнбөгөн неамат сурайм. Түгөнбөгөн неамат сурайм. Вас'алука куррата айн ла танқати. Я Алла, мен сен ушундай көздүн карегин, мындайча айтканда бейпилдик, рахат сурайм. Эч качан үзүлбөгөн. Вас'алука рида бил қада. Я Алла, сенин чечимиңе разычылык сурайм. Сен мен тууралуу эмне чечим чыгарсаң, мен ошого разы болоюн. Ошону сурайм сенен. Я Алла, мен тууралуу кандай чечим чыгардың? Канча жашайм мен? Мен ошого разымын. Мага канча рызык бересиң? Мен ошого разымын. Мага канча амандык бересиң? Канча аброй бересиң? Мен ошого канча перзент бересиң? Канча ыззат бересиң? Я Алла, мен ошого разымын. Мен тууралуу эмнени чечсең, мен ошого разымын.
ден соолук, ырыскы, бала чака. Мен тууралуу я Алла эмнени четсең, мен ошого эмнемин? Разымын. Ошого Алла Тааладан дуа кылып, асалука ридо бин када дейт ушун. Аллаха карачы, керемет дуа. Асалука ридо бин када. Я Алла, чечимиңе мен тууралуу эмне четсең, ошого мен ыраазычылыкты сурайм. Мен жүрөгүмө сенин чечимиңе болгон ыраазычылыкты берчи мага. Мен жүрөгүмө орнотуп койчу, что сен любой чечимиңе мен ыраазы болоюн. Ар бир күнгө ыраазымын, ар бир түнгө ыраазымын. Мени кандай өң кылдың, ошого ыраазымын. Мени кайсы улутта жараттың, кыргыз кылып, я Алла ыраазымын ушуга. Качан жараттың, ким менен замандаш кылдың? Канчалык мага, я Алла, сен бердиң? Канча нерсени бөлүп бердиң? Бу сен билесиң, сен данышмансың. Алла Таала баардыгын билет, канча эмне берген. Ошого чечимге ыраазычылык. Васалука бардар айш ба'дал маут. Я Алла, өлүмдөн кийин салкын жашоону сурайм, бейишти сурайм деген. Азапты эмес. Васалука ладдата назар иля вajhik. Я Алла, сенин жүзүңө карагандын рахатын сурайм. Жүзүңө кароонун рахаты, Алланын жүзүн карагандагы рахат. Бейиштеги канча неемат берилсе, Алла Субханаху ва Таала айтат экен мынакей. Ал неематтардын баардыгын унутуп каласыз Алла Тааланы көргөндө. Бейиште Алла Тааланы көрүү бул бар акыйкат, бул биздин акыйдабыз ушундай, ишенимибиз ушундай. Ахли сүннат вал жамаат бейиште Алла Субханаху ва Таааланы көрөт. Bir alım aytkan, ma tabatı dünya illa bi zikrik, velel ahira illa bi afuvik, velel cenne illa bi ru'yatik. Ya Allah, dünya senin zikrin menen qoz, ahiret senin geçirimin menen qoz, beyiş seni görü menen qoz. Dünya Allah'ın zikrisiz hiç kanday qoğuzluğu yok. Ahiret Allah'ın geçirimisiz, beyiş Allah'ını görürsüz, qoğuz emez, жақшы emez, ma tabar. Allah Taala'nın barımızga beyişte özün görürsün, nasip kılsın, amin. Amin, amin. Peygamberimiz aytkan, Allah'ın jaratuvчуңарды көрөсүңөр dedi. İnşallah. Estağfurullah, estağfurullah. As'aluka laddatan nazar ila vajhik deyt buna. Ya Allah, men senden surayım laddatan nazar. Görünün lazzatı, rahatı. Nege? İla vajhik. Ya Allah, seni görünün lazzatın, rahatın surayım. Allah. Peygamber olsam. Bunu azı sorarsa kaçan sorayız? Ölgönden keyin mi? Biz Allah'dan emniyeni soraşımız gerek, Peygamberimiz bardığını üretken. Kara, Peygamber eneden daha boru ker. Siz özünüze kança boru ker olsanız, andan daha boru kerrek. Biz geçi. Dünya ahirette kança payda olsa oşonun bardığını aytkan. Dünya ahirette kança payda olsa oşonun bardığına kızıktırıp, düşündürüp, çakırıp ketken. Dünya ahiretten kança ziyanı olsa bardığından eskertip, korkutup, etiyattan kıla dep, Allah'ın bardığını aytıp ketken. Allah, uşunu Peygamber deydi. Allah'ın amanatını alıp kelgen. Oşulardan biri mınake. Bizege de bunu ukpasak, bilbesek, Allah'dan neni soragandı. Dünyaмен urgan boyda жашаган бойда өтүп кетсек. Мыналарды birden алып туруп жаттап сурайлы Алладан. As'aluka laddatan nazar ila wajhik. Ya Allah, men seni görүү rahatын сурайм дейт. Allah'ını görgöndөгү rahat kança?
Аны адам акыл кыялына елестетиши мүмкүн эмес. Ва шауқ иля лиқаик фи гайри дарра мудирра вала фитнати мудилля. Я Алла, саңа жолугунун кызыгуусун сурайм. Bir hadiste Peygamberimiz aytат, kim Allah'a жолукканды жакшы көрсө, Алла дагы Аллага жолукканды жакшы көрөт, ага жолукканды жакшы көрөт. Kim Аллага жолукканды жек көрсө, Алла дагы ага жолукканды жек көрөт дейт. Эртеби кечпи, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, баарыбыз Аллага жолугабыз. Бирок ошо жолугуну жакшы көрсөңүз, Алла да жолугуну жакшы көрөт. Жек көрсөңүз, Алла да жек көрөт. Неде дуа? Ашауқ иля лиқаик. Я Алла, мен сенен суранарым саңа жолугуга кызыгуу. Шауқ деп калат. Атаңа жолукканды кызыгасың, апаңа жолукканды кызыгасың, аял бала чаңа жолукканды, досуңа жолукканды. Өзгөчө көптөн бери жолукпай жүргөндөргө, чысы бир ишиң бар, падышага бир жолугайын деп атасың. Канча кызыгуу менен, умтулуу менен, Жоса Кабанын имамына жолуксам гана деп жүрөсүң. Кабанын имамына. Бир жолугу, бир учураш, бир колун кармап алсам гана. Ошол умтулуу кызыгууну шауктап коет араптар. Я Алла, саңа жолугуга кызыгуу сурайм. Эмнеде? Фи гайри дарра мудирра. Зыян берүүчү зыяндан башка. Адаштыруучу фитнеден башка. Вала фитнати мудилля. Демек Алла Таалага жолугайын, адашпай, зыян тартпай, бактысыз болбой. Фи гайри дарра, зыянсыз. Мудирра, зыян бере турган зыянсыз. Вала фитна, фитнасыз. Мудилля, адаштыра турган фитнасыз. Жолугу ушундай болсун, я Алла, саңа бир эч бир зыянсыз, эч кандай бир адашуу фитнасыз жолугайын деген. Ушул жерде да калиматул ихлас деп ла иляха иллаллахну аты калиматул ихлас. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурады. Мынакей андан кийин Аллахумма зайинна би зинатил иман вадж'ална худатан махдиин. Я Алла, бизди имандын зыйнаты менен зыйнатта, имандын кооздугу менен коозду. Жана бизди туура жол табуучулардан кыл. Кимдерден кыл? Туура жолго салуучулардан кыл. Өзүбүз туура жол таба тургандар болойлу. Башкаларды туура жолго сала тургандардан болойлу. Ушуну Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасы вадж'ална худат махдиин. Башкаларды, я Алла, туура жолго салуучулар, махдиин, өзү туура жол табуучулар, өзүбүз да туура жолдо болгон, башкаларды туура жолго салган, ушундайлардан кыл. Башка дуалар да келет да. Я Алла, мени адашкандардан кылба, адаштыруучулардан кылба. Кимдерден кылба? Адашкандардан кылба. Өзүм. Экинчиси, башкаларды адаштыра тургандардан кылба. Аллахумма джална хадин мухтадин гайра даллин вала мудиллин. Мына дуа. Я Алла, бизди туура жол тапкан, туура жолго салгандардан кыл. Өзүбүз туура жол табуучулар, башкаларды туура жолго салуучулар, ошолордон кыл. Өзүбүз адашкандан, башкаларды адаштыргандардан кылба бизди. Кээ бир адам өзү адашкан, бирок башкаларды адаштырбайт. Макулбу? Буда деле зыян бар, бирок бирөө. Кээ бир ушундай акмактар өзү дагы адашкан, башкаларды да адаштырат да. Эми кээ бир адамдар хидаят тапкан, туура жол тапкандар бар, машалла. Бул дагы кандай десем, сыймыктанганга ылайыктуу. Өзү туура жолдо, машалла. Бирок башкаларды туура жолго чакырбайт да. Өзүм эле болсом болду. Бунун кээде жаман сөзү бар, эгоист деген.
Өзüm эле дейт да. Мен эле намаз окусам болду. Башка эмне болду? Ишим жок булар менен. Мен эле Кур'ан окусам болду. Мен эле машалла ихластуу, зикир, дуа, жакшы иштерди мен өзүм эле башка эмне. Анан да шылтоо кылып коет мен. Айтсаң баары укпайт да депчү. Жок, качан айттың сени? Кээ бир бактылуулар бар. Өзү туура жол тапкан, жакшы иштерди кылган, жамандыктан сактанган. И башкаларды туура жолго салган. Алла баарыбыз ошолордон кылсын, амин. Ошон үчүн үй бүлөбүздөн баштап чөйрөбүз, таныган, тааныбаганыбыз, жолуккан ушулардын баардыгын жакшылыкка чакыра берейли, туура жолго чакыра берейли. Чакырабызбы иншалла? Я. Дарман барбы? Иншалла. Ушунун аты дават. Ушунун аты эмне? Өзүң жакшы иш кыл, башкаларды жакшылыкка чакыр. Жамандыкты ташта, андан сактан, башкаларды дагы жамандыктан таштага айт.